Bhoi district kala Rakhe ya ka Republic Day ka banyo punyo mentaga sngi ka arpon reu trek ukala langkot ar hajar arpon reu ha ka ba ki pai ba kilawan ban sakhi ya ka ni ka Jing Rakhe kabala penlong da ka district administration hamadan NSCA ha pham sim ha kani ka sngi ba med ba langdo u menteri katna sam boarding ka jilla ulawan ban simbenta kumu kongsan ban penher ya ka lama lairong ka ri India ban simbenta ha ka rastriya salute ha ka jingyai march pas ka balai simbenta da ki pulit bat ki khana school ba pher na lor menteri ka sarkar jilla ba med ba langdo lawan ban sakhilang da u MLA ka nongpo u ba meral bonds im ka kongrona khamdek ka MDC ka nongpo u ba isnei hing u MDC ka umroi u ba Matthew Kenneth Makdo u nominated MDC ka nongpo u Abhilash Baranwal u Deputy Commissioner ka Bhoi District u Giri Prasad u Superintendent of Police Bhoi District ki officer na kitna sarkar ba pher kani ka Jing Rakhe ha kani ka sngi ka lalong shisha ka ba isyong kun shi kadde da ka jingye simbenta ki khna school ha ki program ba pher nadu ka shat karwai kum juru ka jingpen inam ya ki kali tablu na kitna sarkar ba pher na kalyang ki board district kelas samru ia ki khus nam ba pher ha ka te ka sngi sha ki kanhun ru shimet ki nong traimon sngew bha ki baladon banta ha ki kam ban shakri bat ban kantiu ya ki imlang salang ha ki liang baro kum juru kelas sam ya ki khus nam se ki school ki batbet ha ka march pass bat ha ka jingpen inam ya ki tablu da ki tanat sarkar hari Bhoi to take the salute now is the Auxiliary Secondary School NCC Boys and Girls Contingent under the command of Mr. Amar Suba. And following closely we have the Alpha English Higher Secondary School Boys and Girls Contingent under the command of Mr. Bhoi Marwet. Ladies and gentlemen, marching towards the saluting dais, we have the Christian Secondary School led by Commander Lydia Kamla. Following closely behind is a mixed contingent of Departmental Secondary School led by Bhoi Nakdai. Marching towards the saluting dais to take the seat now is a mixed contingent of Morning Star High Secondary School led by Commander Shami Prashad Karbuni. Trailing closely behind to take the salute now is the boys contingent of JFB Bhoi. And led by Commander Lakdok. Closely is the girls contingent of JFB Bhoi District led by Commander Matikoto Karbuni. Marching towards the saluting dais to take the salute now is the mixed contingent of RVP High Secondary School led by Commander
important for our rural households. For our fathers in the audience today, the department wishes to remind you that these foreign marvels, these partners in progress, are available through the department at subsidized rates. Of a most precious resource. Under mantra, protect the source to be. The department showcases the One Health approach, a collaboration between. Our next tableau this morning in lineup number 6 and unity. Ladies and gentlemen, we welcome the fifth tableau of the Olympic Club, where every citizen is a pillar of the nation's future, and the importance of active participation in the electoral process. A big round of applause to be identified by the Public Health Engineering Department through the water supply schemes. The initiative focuses on restoring ecologically. Variagelenko, Lapsis Pasan Bosnam, Yoketiroi, Idli Yugi, Kaban de Mantaram, Kasimi Kabu, Barai Play, Yapi, Ibai, Nososno, Way, Yonkatila Yugi. Agade Sea Crown, Ikitinam, Yasar, Paiba, Ban Ibn Pau, Su, Yelakamedi, Variagelis Sa, Yai Buromru, Yamat Magadi. Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाकी वे किनो याम कि बड़ा आई में पर से मंत्रियों हंगी या पेटिल ना लोड इसोरो या किरो इतनी नागजला जाओ या उतिरा से उपियानोंगा बार बार का सम्मान नशीब के लिए कबू बंटन पाओ कि जिसको बुराम या कि जितने स्टॉक का जिनाइटी जो किसी पाए कि पार्लियामेंट्री फोर्स बाकी में करिया पुलिस जितने स्टॉक का जितने नौ जो कि वाला जिनसो बाकी जिनसों स्नाय यांगी किनों स्नाय आगे कसने बदले कि जिनलों जिमान आगे चला कलों का बसों स्नाय आगे स्नाय बदला निला मतबलों ने kita masak itu yang kecil yang kisni kerau dalam penolong yang kita masak itu yang kecil kisni kerau dalam don kecil betul. Ia bukan manora yang kecil so, kecil sina yang silter kapor asam megalaya. Kecil sim la dia port besarkar senang lapangam Western Tales. Keadaan yang kecil port kecil kenaan, hak bagi nomor jungi. Ilang pendak yang kecil port. Yang marah yoki, Itramu manpet. Yang kecil kenal akapun Indo Bangladesh, bagi penor yang kita daging Thailand at IBSF. Ila betaru yang Deputy Commissioner of Trikam yang Village Defense Party, manonra yang itu senai asaudong upor usam. Kemudian yang kecil aku arah kerja yang kita menuju, pastet agak kot, agak pakisni. Misaki yang kecil kau ke GSDP lakukan 9.20% agar selama tentang arja arbusan. Tamkan asa nausnya arja arbubra. Kedai tamka kecelapan pernah yang kecil kau kau kot 10% yang ke GSDP lalai selama hari dalam COVID. Pada poin ke-10, maka mereka terkenjot rupus nem. Kejunjung ialah kejung telah. Idon akan berpenolong yang ikon untuk kesorkar bagi dia Malaysia yang kaya kot apa senam ajar lekuan. Kemudian kita nak lalu senam manteka ajar kapra. Kerja TV yang mereka ada kau lupa lasispa artisan kalau Asia pagi ni news senam warplay jitu jod jogaklah. Jadi Bhoi yang kita cakap pada kalau semata yang kita cakap sorkar, penting lah, baik, long song, islam jangan yang sorkar kalau non, penting yang kita cakap apa mereka right to public services, ada apa, penting yang kita song, yang kita cakap agak kuat, biar.